Hello, good morning. Marunong niya man-Ingles. This is street food from Dagupan City. Yes, Bonwa. Pambibidyo. May ginawa. Hello, ma'am. Morning. Hello. 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 Yeah, how do we on this? Bonoan, Dagupan, Pangasinan. Masarap. Sarap, hello. Where are you hiding? I can't see you. Yes. Hello.
Stop. Hello. Hi, where you from? Saudi. Hi ate, pasamunan si Kuya Nugnog. Ha? Tapos din. Ano? Di ba kapon na? Te, katulog ka lang. No. Si Manang tayo. Hello. Say hi. This is oyster. 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 No, you don't like. You don't like. Kapal ka lang tapos ka. Wala kami dito na eh. Dali ka. Sige, sige. Salamat po. Bago. Hi, Camber. Hi, Camber. Hi, sir. Say hi. 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 Galit, galit. Galit ka daw? Hindi po. Hindi po ako galit. Hello. Ayos ka. Malamig na yan, first month. Marites ka na, Marites. Nanganak sa tweet. Beautiful eyes, beautiful eyes. Say hi! Beautiful eyes. Ano beautiful eyes daw? Hello. Galit, galit, Galit daw. galit. Hindi siya. Bye. Shall we go for the mall? Hi, Ding. Hello. Hello, Daddy. Oh no. Aha.